Ingoma nezwayo kaIrastia ithi hot body sounds because the fam jama nje namze zisishumi ke nesikhombisa ngaphambi uboba lapha ke nje ke ihora ke lesithupha kusihlwa zikhona ngensizwa njengoba ngishilo zithola studio kumanje ake ngiqale ngapha Stolinga sawubona mfowethu uTomjara kuyaphileka uzwakala le ngathi usekugena usondele impela nje ebhodjeni mfowethu uyaphila hayi ngeke impilo ushele imicela lapha ke awuzwe isithutha kakhulu empilweni enkamathini oh ngiyabona umuzi lawo usukhona lapha enkamathini oh yeah ngizwa kahle ikhulu uTomkhulu uyaphila mfowethu siyaphila njani oh njengosheleni yeah aha ekhaya kuphi mfowethu ekhaya kusempangeni eBhubumkhulu umthetho omkhulu khona nje kwasakamthetho ngiyabona ikhulu igama noma isibongo inkulu kwendlela nje isibongo base beyithatha ke bayenza nickname oh ngiyabona yeah ngizwa kanjani ngizwa kahle yeah nangu songala ntombi umfoka usuthibela sawona wentene Nkosi ziyakhula lezo ngomo ezobaba mkhulu ezomkhulu abahlabana empini wemkhulu wami mvayise mashobasho ezomkhulu abahlabana empini angwazi ukuthi khathi nje mase ngifikile endlini zokusakaza kube ngathi ngu-honorable ngize kuba sekube yibona usasho akwazi wena kanjani mfowethu ngathi umhlonisha ngathi ngumhlonisha ngiyaphila mhlawumbe nje angithatha ithuba ngibingelele emakhaya kuzo zonke indawo la ufinyela khona umsakazo omkhulu kangaka uKhozi FM usefikile ke manje umfokazi Bhabhaka so ukhala lokhulu eMandaba ngigcwele izinto zokusakaza manje hawu suka madoda injalo mfowethu ake ngiqale nje mfowethu ngibuze kanje uqala ukuqhamuka kulento kaMaskandi uqhamuke usemncane kakhulu nibambile nomfowenu uKhuzani nangena endimeni lokwathi inhlona manje nibambisene imfihlo yipi mfowethu imfihlo mfuka ngobe yiqiniso engizothi sizilole sisebenza ngalo ngoba akukhona ukuthi abafiki nabantu abafuna ukuzobhidliza noma abantu abafuna ukuthi befake unyaka lwedata ziyafika ihlava kodwa sigcobe sedlule kuzona ngoba iqiniso lithi awukwazi ukuzokhuluma ukuzongethulela umfowethu kabusha mina kuumuntu engiphuma naye ekhaya imini engimazi kakhulu nakho yebo yilokho nje engakusho mfowethu kuyezwakala kubukeka le yamagida ngoma kumkhakha obunganakekile ephambili angisho ukuthi ubungekho noma ubukela phansi cha ubunganakekile ngizela ukuthi laba basizwe isizwe abasizwa kancane bangabe sebehumusha inkulumo yami ubungumkhakha onganakekile khona lento niyenza nina yayistayela nje kumanje ukaniwe uthibela usinelwe wakhile ekhaya khona imoto ngokugida ingoma uthini kumfana omsemncane olalele njengamanje othola ukuthi mhlambe ngokuhlabelela mhlamba akanali ikhono kangako kodwa makuzonyaweni hayi khona angakwazi ukuphila ngokugida ingoma ngifuna ukuyiqala lapha ke khathide kubalekile ukuthi abantu besikoleni ngoba yabona mangivezela nje ucingo lami la lunabantu abaningi abafuna abafaka ama request ukuthi bafuna ukuzogida ingoma kodwa umbono ukuthi umfana usemncane kusadinga ukuthi aziphi isikhathi sesikole akahambe esikoleni akangatolikelwa izinto umuntu ngoba even nayo ibandla liculayo nala alithi licula libe lifundile lingadidwa ama views lingadidwa yini lazi ukuthi la kwenzakalani so kuyiqiniso ukuthi indlela esebenza ngayo thina lapha nobhuti sisebenza indlela eseqophelweni si professional
ngisho nje kanjalo professional izinto eziningi nje obuyibala nje kunjengoba usho kodwa iqiniso lithi lento ilale ekuthenini wena usebenza nobani ikakhulukazi leli bandla esingamagedango nayo unalo leqiniso kini njengabantu abamnandisela iqiniso sisunalo iqiniso yena unibona nikuphi nina ngoba uma ngabe ukuthi uhamba ngebhayisikili kulungile hambani ngenyawo kodwa mayise ehamba ngenyawo uma etsaba ngemoto hambani ngebhayisikili yabo kudinga ukuthi impumelelo mawuyithola uma ubona ukuthi impumelelo ikhona yithi uyaphambili nawe kube khona izinto ezizala ngemumva hayi fana kithi ayiqedile yasho ulimo lasebukhosini uswa nje ukuthi hayi yebo mthuleyisa mfompongoze lapha meshelela yasho izale bukhosini phela bakwampongoze manje umntana enkosi lona ukhuluma mcaka ukuthi hayi ulimi cha losuka khona iqeqeshekeni empela ekhaya hayi basa ufuna kuya ngize mina bafowethu iqhuno nostolika yebo niqhamuke nigida ingoma ku Big Zulu yebo behlaliwe ukuthi nizogidela uBig Zulu noma ake nichazele kwenzeka kanjani hey awesithi nje kwakuhlelo kaNkulunkulu yeah nathi nje sasisimangala siyincenza sizwe ukuthi awukanti asiphupha silele uyabo lento ifike nje ngempela iyigugu kuthina yeah iqhamuke nje ngendlela esingayilindele ubhuti omkhulu wavela wathi bafana bakithi sondelani la khona into engiyibona lapha ayi injalo nje kwale seduma izulu njalo kwabe sekuduma izulu nje manje la uBig Zulu asuke khona anisali manje niqhamuka niperforma naye lapha ne stage kuhlanya abantu uthi ubhuti omkhulu asiye khona sibashaye yeah yonke indawo yeah ihamba iviki neviki yeah madoda Sitoli futhi ke mhlambe engaetha ukuthi umkhulu nenge uthathe njengegugu ngoba mawungathi uyabheka nje futhi umkhulu hip hop akukaze nangelodwa la kuthiwa kumuntu ogida kwikho cha ngicabanga uthibela umangele nje naye ngoba ukitha kuba sihamba uthibela mina niku hip hop mhlambe mangasho futhi ukuthi ukufika kwethu mhlambe kuzulu ngifike njengomuntu obezosebenza kakhulu noSiya kwenye ingoma zakhe ekhiphe ngonokuphili okay sasebenza lo msebenzi loyo yeah uthe nje ngelinye ilanga sengixhumana naye uMasiya ngiphoste enye ivideo yami nale icumu segidela wayeseyibona uMasiya lenhlupho ayithanda wayeseyisendela ubhuti omkhulu uZulu wayesethi uZulu ngeke lababhema ukubatshele bengishayele i-challenge esicongo lengoma lethi esicongo oh isicongweni yeah sesibelesele madoda nahlanganisa inyawo nje zakhala esikhaleni eduze kwaba tricky nyana ngoba ibeat eye hip hop yeah kufanele sifake inyawo ukuthi uyacima uyalalela izulifaka bunyawo la kodwa ukuthi ngoba sikhule ngayo sathula sayilalela sayicinga isayithola yeah sayithola wafika lithokozela kakhulu ubhuti omkhulu ipoint esashaya lapha nasenza i-challenge esicongo ngonyaka ophelile okusuka lapho wasithumbulayi manje akwese i-performance stage sibona ukuthi abantu bathi bazothina abantu yebo waye kwakuyi bathini konje sasise propaganda ePitori okay kwenziwe i-album launch ayisafike salikhandlela lapho sasidla sasifaka amasamsona amnyama swakhiphe ngapha ngapanye yeah sisebhemeni hawu madoda thina sasizonqoma nje yeah safika impela ngathi kwaku-12 singena abantu impela sebethe sebekubone konke yeah ayumcimbi waqala phansi hawu so wephuthi lapho ngasingamuli istage mina sangamuka lapha ngisho ngonyawo lakithi ake ngibuye ngize la kuwena mntana enkosi yabo endabeni yokuyiphatha komuntu ogida ingoma ngoba masikhuluma ngokugida ingoma sikhuluma ngamagugu akithi njengesizwe sabantu abansundu yeah ufanele ayiphathe kanjani umuntu osuke egida ingoma nanokuthi lokho kulekelela kanjani ekuthenini umuntu asuke esebenza naye njengomculi akwazi ukuthi naye athi umeyibuka emebona lezi sizwe ezimgidelayo ayibuke ngokuyiqhenya naye kufanele ayiphathe kanjani
ayikho ke into edlula ukuthi uma usuke umuntu osemehlweni abantu noma uma ngabe ukuthi ukhona into osebenza nayo osemehlweni abantu oyisinto esukubaleke kakhulu ukuthi kumele uziphathe kahle ngoba usuke la uhamba khona umele yena engekho uyihambela wedwa umele yena ngoba egcini kosuku uyazi ungathuka isimanga mina nje idiscipline engayisho mina nje la konke la ngihamba khona abantu nje bangitosa ngendlela engiyiphatha ngayo ngoba ngiyaqonda ukuthi ngubani futhi ngisebenza nobani onegama elingakanani yabo so kubalekile ukuthi lokho kuhleze kusekhanda lonto idala ukuthi ngisho nomuntu ongasafinyelelanga kwinhloko yenu uma ifike kuwena azizwe ngathi ufike enhlokweni ngoba isigaba noma lento oyiphilayo uphila lento ephilwa uyinhloko yakho mina nje kunjalo nje lapha njengoba ngisebenza nobhuti so ke nendwana esoyisa izifika eqenjini zincane inini enicijayo enikade nibambile ithine siyicijayo kade sibambele ukuthi hayi madoda kuphilwa kanjena ke lapha kuphilwa kanjena kabantu abenziwa nje abantu bazokujabula sikhona isikhathi somsebenzi yes sikhona isikhathi sokujabula sikhona isikhathi somsebenzi futhi ke kungcono kakhulu ke la ngoba mothi yabheka vele isikhathi esiningi sisebenza ngama weekends kuyenzeka ke bese kuba khona during the week kanjani kwane mostly ama weekend yabo so uma ngabe ukuthi ufuna ukuyizenzela into zakhe eziseceleni uyakwazi ukuthi uzenzele into uneviki lonke kulokho hlezi yabo so ikhona engingakusho ngiyafisa nje ukubonga nje ithuba lokusebenza nomuntu ofana noKhuzani izwe lonke lilalele ngoba leya ndoda ngakhuluma kushonila ngesikhathi asikho kodwa ngisebenza nendoda lapha indoda leya iyona into engayisho ngoba uma ungathi uyabheka khathide mina nginali album ngiyigida ngoma but uyakwazi futhi ukuthi uma kukhona abantu abangifunayo kuma features angidedele ngihambe ngiyokhipha lento lekha uzokhumbula nje kade ngisebenze nozungezwayo ngisebenze nentokazi uphindile uyeza nje sonqonqo uphindile Buthelezi uyeza nje sonqonqo ngisebenze naye akunalo kodwa album ngiyigida ngoma uzothi hayi ngani uyagidana so siyabonga kakhulu ngoba lento isho ukuthi abantu basemukele kakhulu ngasho njalo mina ngiyiqala lento lena ukuthi kungathiwa ngiyigidela nje ingoma nje kodwa indlela sengithi mangiqhamuka angisakwazi ngisho ukwenza noma yini indlela nje abantu abayiyona ngazi uqhamuka athi kuthi wa 90 bani kade idlala lapha na odwendweni lenkosi lapha yenza imanga lapha na ngadlala ngase ngiflathela lathi phengu angithi abantu bakunjalo nasendulo makiyo yegigi uzokuthoza ushaya khona bese ishona ngasemthimbeni ifikiti phengu angithi noma ngathi phengu ngiyazi ngeke kuvele lutho ngihlangene ngithe thaka yabuza bafethu sesivala nje ngifuna ukuya ngize kunina ukuyiqhenya ngokuba yithi njengabantu abansundu niphila leyo nto njengamanje ngokuthi ngenxa ukuthi niyaqhatsha ngokuthi lingamaZulu ningabantu abansundu ningabanguni nakho namhlanje ngokugida nje asi South Africa yonke le ungathini mhlambe umlayezo nje ngawukhipha enupexetsheni ngoba ikhulunywa ingisi manje phela isingisi manje anemali ayikho kangako lapha esilungwini kodwa lapha ebhinqeni ngibona imali iningi kakhulu ngiyaphila kakhulu uNkulunkulu ngicabanga ukuthi nje kufanele siqinisekise noma sikudlulise kubalaleli abasemakhaya entsheni engengeni esakhulayo ukuthi lento yokukhula ube uwena nje uqinisekise nje ukuthi uphila ubuwena ngoba mawuzoshintsha ukuba uwena ufuna ukungena kokunye mhla kufunakala i-character yakho awusekho wena usushintshile so ngalesikhathi uzophila ubuwena kuyafika la khona i-character yakho ifuneka khona kuyezwakala mfowethu shows ungathini lapho nje kancane nje futhi uzofahla nje imizuzwana mina nje ngatusa kakhulu inhlonipho ukuyihlonipha nje ey'ntweni zonke ozenzayo uhlonipha kakhulu inhlonipho iyayivula iminyango kakhulu mina ngibonile nami ukuthi ezinye zezinto engancane zizokwenza emva kwesikhathi isheshe zenzeke eduze ngokuhlonipha ukuthi isikhathi esiningi uma ngabe kuncane kuye kutusa inhlonipho kakhulu futhi sona sikhale efuna ngqondo uqedile ungethola uqinisile noma ngabe yini umuntu ayenzayo isikhathi esiningi utusa inhlonipho Bongoza siyavala manje mfowethu ngithanda ukuthi ngizwe kule eyama payslip iqiniso yini ukuthi lapha na kwezendlamlenze nina hayi
kune payslip manje usukwazi ukuye ebhenki phela uyofuna ukuthi cha naphi ubufakazi bokuthi ngine income engenayo njalo ngenyanga. Iqiniso lelo mfoka Ngobe njalo njengamanje nje ngine payslip yathi ngena nje kulenyanga. Yeah. Yes. So lapha nje ngoba ngeke ngasho qale ngathi sisebenza professional. Yeah. Ukuthi umfowethu kunjani ku professional lapha ngoba ngitsha professional everything. So sinama payslip amagenge njengoba sisebenza nje kanje banama debit orders. Ngiyalitshela amagida ngoba nama debit orders. Sinama debit orders esazi ukuthi uma kuphela inyanga azobamba futhi nje sisale futhi nje sikhululekile. Ngonyawo nje. Anisali intethe. Hayi asali istethe. Mfowethu sebakhulu sifisela ukuthi niqhubeke nibabe njengenza kwethu niyazi. Siyabonga kakhulu sathokoza. Yazi mfowethu. All right, nathi siyabhala njengamanje sesibhala. Yeah. Sicela nje ukubonga ukudlulisa ukubonga okukhulu kubhuti omkhulu phezulu. Yeah, yithi manje siphela lona ngoba siyenza naye sidlulisa nje ukubonga okukhulu. Siyabonga bafowethu. Nazo. Yeah. Shap bafowethu siyabonga kakhulu. Sabonga kakhulu. Manje sasa kuseyithuka bakithi.